might seem crazy what I'm about to say. Danas je Suzana Simeunović iz Kruševca završila obuku za smeh yoga lidera u Novom Sadu i ja bih je zamolila da kaže svoje utiske o obuci. Ova 2 dana su bila fantastična. Smejali smo se po čitav dan, što se inače ne dešava. Upoznala sam zaista sjajne žene, žao mi je nije bilo muškaraca ovaj put, valjda će sledeći biti, a na časovima pogotovo. Zaista je bilo sjajno, to još malo pa smo internacionalna grupa i proveli smo se odlično, puno toga naučili i naučili da se smejemo bez razloga. Dragana Lahuš iz Siriga danas je završila obuku za smeh yoga lidere i ja bih je zamolila da kaže utiske o obuci. Ova 2 dana bila su fenomenalna. Upoznala sam divne ljude, naučili smo da se smejemo bez razloga. Zdravo, ja sam Tanja Janković. Diplomirana sam inženjer elektrotehnike. Živim i radim u Novom Sadu, u Telekomu. Dobar sam radnik, a sad ću biti još bolji. Od 4. do 5. oktobra 2014. završila sam obuku za smeh yoga lidere. Trener mi je bila Olivera Radovanović, predsjednica Smeh yoga Srbije. Inače, ona je svoju licencu trenera smeh joge završila lično kod doktora Madan Katarija, koji je začetnik smeh joge. Sigurno vas zanima kakvi su utisci sa kursa. Reći ću vam u poverenju. Čiki, čiki, bum, čiki, bum, daga, daga, daga. Gudi, 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 gudi. To je bilo na džiberišu. A sad, ozbiljno. Kao prvo, stekla sam ili usavršila liderske vještine, interpersonalne vještine i dobila alat da sama osnujem svoj klub i da širim smeh u njemu. Stekla sam znanje o tome kako da se lično razvijam uz poštovanje sebe i poštovanje drugih. Stekla sam jako dobre prijateljice širom Srbije i van nje. I na kraju ludo sam se zabavila. Moja misija je da osnujem svoj klub i da širim smeh u njemu, da postanem master smeh joge, da učim druge kako da šire smeh i da svi zajedno postanemo bolji ljudi i da napravimo bolji svet. Zato ne oklevajte. Dođite i vi da postanete deo svetske mreže smeh yoga lidera. I ne zaboravite, najbolji smo, jeee! I niko nije bolji, ne je